angka tu biasa cerita na watini. Iya, cerita na watini. Iya na kejadiannya. Iya na kejadiannya. Ya ro imange ro mapulotoni masempajang mamcaji imang asal mengeribi watini nala pak irba nafala. Iya, asal masempajang mengeribi watini nala. Irba nafala. Angkana nak muda koro megau dena na kesana dena sempajang neng kalingana maka wala doling imange celek bami koro jandelewe pintu nama si kada wati ini sih tapa giling ero imange maka dah belum tentu la ilaha illallah tuni minal jinnati wan nas ti rokok nih mama mati nih sebenarnya. Yang kedua biar mana ke pertama nalai jadi rokok nih timak kada minta tanya na subhana rabbil alazim tina baca timak kada mama mati nih mama mati nih jadi hura nih rok sami Allahu liman hamidah mama mati nih rokok suju ya ro suju ke pertama atono manuna to suju faca puram mani ya ro waktu neraka pertama nadena na tokong iya mitalada ni suju tika ni jamaah mondri denule perengi magi je na mitalada imangi na depi je na tokongi iya awe nala de cengka pintu tak timpa koro inaro cece ni na lupa aku mani mondri na masiji ego rama kada hei jamaah watuju le mo kalau kesalama Pak kan namanya ya Assalamualaikum. La ilaha illallah. Agan aku mah pakai rebutan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Alena Tomoto Amalebita, Bapak anggota DPRD Kabupaten Wajo, Bapak Haji Muhammad Rosadi yang sempat hadir pada malam hari ini. Kami hormati Ibu Sekcam yang baru-baru memberikan sambutan. Kami hormati Bapak Kapolsek, kami hormati Bapak Kepala Desa, kami hormati Imam Desa, kami hormati Bapak Ketua Panitia, dan semua yang hadir kami tidak bisa sebut satu persatu. Semuanya saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa. Sadaqallahul azim wa ballaga rasuluhu nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak dan Ibu yang sempat hadir pada malam hari ini, pada angka kitu hadir Ibu Pak salaiwi anya mengetang salaiwi bola tudang ngetang sininna angkai wedding papole wasele isale manangi natojoka hadire pakai gunai kesempatan ia naringeki pungla ta'ala nomor sedi pakai gunai kesehatan nawiringeki pungla ta'ala kesempatan
kekuatan juga keselamatan. Engkai na wiriki punga ta'ala ifake guna manang hadirin sidang jamaah. Maka de magi ritujunna iaro iene asukurukan ia de ega gafagangkan na perlu risukuru kiri sisi na punga ta'ala. Nasabah na wirita kesehatan iene kesehatan ni bapak dan ibu nomor sedih riatu tungal linota. Maka de magi namo maga egana duita aku toli malasa mi bawang keluar masuk rumah sakit hadirin sidang jamaah kayaknya uang tidak berharga. Pasangkan ni egana duita, pasangkan ni egana warang parata narikko toli malasa mi bawang kayaknya uang tidak berharga hadirin sidang jamaah. Justru bapak dan ibu maka kuangi pada angkan itu hadire insyaallah deto na meta bu Pak di kira-kira tetek 10-2 iya. Maka deh guru tanah pun ngaji Husain aja lalu mau cinampe iya maka dekat ku minta tu ngakak ye terpaksa dek nabi saya maka dah akan lutu noleh karena we aku tepak kulindro iya. Jadi hadiri sidang jamaah bapak dan ibu alena guru tanah pun ngaji Husain rampe wi masjid maka dah masih perlu pembangunan, masih perlu bantuan ibu dan bapak wading amani papada masjid Nakuba yaro masjid Nakuba aku Mekah ibu pak patangges sobawan na bangun nabita patangges somi na bangun ni nabita masjid Nakuba yaro watwewe na fakiguna mi kesempatan istirahat na nabita nasabak malalang ni nabita hadirin sidang jamaah na lepang istirahat aku Kuba si bawai anggotana aserai nabita si bawah aserai nabita si bawah nama depungan nabita rapai na pakai gunai kesempatan istirahat na aga na nabita maka dewe sahabatku maka kuangi magi tu tanah ifake gunai waktu istirahat itu mebu masjid aku Kuba maka dewe sahabat suruh na taala makan jalan desa iya makanya ifake guna kesempatannya. Jadi ya rawat tiwiro angka kafere anggota kafere eti maceri nabita asalkan aja kena bita angka kafere si di maceri toli menjadi agero toli penyidik iya jadi rawat tiwi madapung nabita maka kuangi magi tanda ifake guna kesempatannya mebu masjid ya tapi roti angkai roka bere timace lesu mapisang aku punggawana agan apa maka kuangi siap komandan angka siro Muhammad iku Kuba melo mebu onrong asisalangang jadi bupa yaitu kafire masjid nasamitomi onrong asisalangang jadi ibu dan bapak akongka masjid natolisi salah yaitu pengurusukna panitiana anggotana kafire itu hadis saja mah jadi irwatiwi aga nanafo punggawana kafire aja namu masarah malam mami ibatui Muhammad rempo ibatu iya gangkana hadis saja mah nisa nabita maka deka kafire melo rempo ki batu maka nabita alhamdulillah dena tu silade malah batu iya dena tu silade malah batu jadi ro nabita maka napasam strategi na nabita maka kuangi lo rempo ki kafire batu dua akwewe dua tokwe jadi asere nabita maka nabita iya apa mau di tengah na persis caui kafire mak dempe ya ruwatero ganna tu ibu masjid ya ruwatu ya ganna tu ibu masjid tapi ya ruwatero ya ro kafire maceri nabita hadirin sidang jamaah aku ro kampunge asal angkat kena penyakit malaria mate ya ro kafire maceri nabita nak mate angkat anggota nabita mate tu sedina kana tolasa turun di pangonran narana kasih basuruga yo nak kafire pura rempo nabita batu aga napa pangonran naranaka tawaku ya iya ne pan rasa-rasa wi nabita na rempo batu makanya pangonran suruga aja tawaku iya pun na yehe
maka magatosi na napan rasa-rasa na bita rimpe batu maka dai pangonran na suruga hei tawaku femalita maranaka taweku ka batun na kumasiji haro itu hadiri sidanya mah jadi ibu dan bapak nakulo kita masuruga sumbangi masjidta insyaallah tepo magati sebelum Ramadan wedingi tamaki suruga insyaallah hadirin sidanya mah bapak dan ibu iara risesena meraje bu Pak Di ajana na rampengeki iaro aga senah maka dewe ala lengan nabi tak malewak mana nih tengkalinga sarjana mana nih do cilita korok iya sarjana mana nih cuman hadirin sidang jamaah iya nih masjid tak cek di mitu bawa bu Pak maka de guru tak tasang amma nih mawatang ibangun masjid lebih itu watanna ibangun iya naritu jamaah jadi ibu dan bapak langkahkan kakinya ke masjid insyaallah apa magai yaitu aje tamatu angkanang kamatu denule jokang ke masjid angkanang kamatu denule pake jok ke masjid jadi ibu dan bapak insyaallah aja natabata bu Pak ya komate kimatu kupas sampajamuki tomate insyaallah tegi loloh pasti tamak suruga maka magi ye wading aman ibu papa da ye angka jamaah si di mate aku sana aku tu kampuku baru aro baru angka tu koro baru lala kereta api jalanan kereta api ya lala kereta api bu Pak nang ye angka kuburu nola ya lala kereta api we nama kedewi koro tawe harus ipalete iyewe matu kuburu nolewe kereta api rel kereta api niga na yoli palete anak guru tak Faridwa jadi pimpinan na mangkoso yoli palete iro sininna iro kuburu nolewe ro matu aga sana nolewe ro rel kereta api na iro tewe 26 kuburu ipalete bu Pak terakhir kubur wanita pacapurang kubur makunrai valete erwatero iya naro watuna ivalete iyewe kubur makunrai herang itawe ngakade magi na herang bayangkan nih bu Pana dega gacede kacina nan retana detogaga bodinna iyewe tubunna iyewe tawe berubah degaga hanya kaci bawa pasilengan itu mati baru si bawa to mati malonge nah karena maloni kacina alena air tewe ya kapapada to mati baru menre pole koro kalabong iya gorok na kuburu aga na pau tawe niga bene yewe mate ila kenna makade beneko makade pa loki makutana siat tahun ni mate na ye beneta makade 22 tahun mate na nade pagaga nan reka Cina tanah tubun nade gaga berubah makutana tawe aga jama-jaman na iyewe beneta waktu na monrolino nade gaga kacina nan retana de gaga tubun nan retana aga na pau beneku makasih sempajan 5 waktuna beneku makasih baca Al-Quranna jadi ibu dan bapak insyaallah aku mas sampajamuki kuna pelo pung la taala si cocok lakde ina senge guruta maka de kupas sampajam mate insyaallah makan jalak de si cocok lakde ku maka de ki telah berpulang ke rahmatullah degere nasi cocok na seguruta kudeto dena sampajang to makada lele riva masena mula taala tapi kupas sampajang 5 waktu namate cocok lada ku makadaki ya dari itu lele riva masena mula taala pak magi pasti ya masih matu nasabak magai pas sampajang lada tapi ya gere ku to dena sampajang aga melok tafau loki ga makada lele riva masena mula taala ajak na dena si cocok pasti maka bawa nih lele rifa masina mulata asana rifa calan mulata apa pasti calan maka magi dena sempajang inilah hadir saja jamaah muka di kita risesena isra meraja tak ya bapak dan ibu ajana nih rampengki rol lengan nabita sempajana ia angkewe puranan rasa-rasai nabita anatarima nabita hadirin sidang jamaah nasabah nabita
Ia mani namanya perasaan na salewangan na sad di tubuhna pura mani natarima sampaja 5 waktu ini. Waktu na yolona ipan rasa-rasa bawa minabita hadits saja mah. Ipan rasa-rasa bawa min. Pokoknya an rasa-rasa bawa narasakan nabita riwatun na depa na pura ipa tarima ewi sampaja 5 waktu ini. Iya mani nasa guruta namanya perasaan na nabita salewangan tubuhna pura mani ipatarimai sampaja 5 waktu napa salewangan tubuhna nabita. Hadirin sidang jamaah, yaro sampaja natarimai nabita sampaja 5 waktu. Jadi 5 tomi bawa waktu, 5 tomi bawa natarima nabita. Ibu dan bapak, ibu, pak, kahe. Iya na natarima nabita na. 5 bawa natarima nabita. Jadi kong kata matu mas sampajang de na pada natarimewe nabita pura de na sampaja ya tuh. Ya na natarima nabita 5 agar roh 2 temasarang 3 temaleseng. Iya na sampaja natarima nabita. Iya na matong-tongan natarima nabita. Jadi kong kata matu mas sampajang na de na pada natarime nabita pura de na sampaja itu. Ya na roh 2 temasarang 3 temaleseng. Nomor sedi 2 temasarang de nawading ipasarang ataewe si bawa puange. Ya kong kata masarap puanna tanda na tahu itu. Tanya na to. Maka demang gadis saja mah betuan atau dina sampajang. Iya. Jadi de nawading ipasarang yewe ataewe si bawa puange. Jadi kata tu biasa tu di makutana maka dewe. Agan je pungala taala isompah. Aja je mutu di makutana sampajak bawan no. Aja namu terima kutana sampai jabawan no. Apa itu mah tu fakutanamu solangi kok. Coba gerejok ke dokter roe. Pura ni nalai pabura noki ni kuro. Fadokona pabura 3 kali 1. Makutana sih ku dokter roe wadi 1 na kali 3. Maka dokter roe ya cica na Andre Musojo. Mana ke mana tima Andre bawan ni masa dekat petunjuk nah maku matu ye asam pajak bawan no aja namu tuli makutana. Inilah hadirin sidang jamaah ritujunna yewe risesena ye asana sampajange. Jadi iya nah 2 temasarang 3 temaleseng. Iya nah 3 hadirin sidang jamaah dena wading ipaleseng sampajang engkena tarima nabita iya agero. Na iya sampajange bu pak ipegau na terima nabita na pego palanro aleh na puada palila na matoka paati iya na sampajan na terima nabita. Iya nomor sedi sampajange na pego palanro aleh iya sange na pego lanro aleh tatong rokok suju tudang ya nariasa na pegolan ro aleh. Jadi kong katau hadiri sidang jamaah tahu masempajan na seng alena na dena tatong dena rokok kecuali to malasewe dena sempaja itu iya nah hina tarima nabita. Jadi ro ibu pato ya rokok to masempajang harus tatong itawe na reko sehangwi ya ko to malasakan namu de tau tatong namu lewu mi tudami wadi mato masempajaki tapi iya yewe harus tatoki iya ya roko to tatong hadiri sidang jamaah ya roko to ketaka bere ipakasingi taka bere ebu pak nah Allahu Akbar aro fakatu to taka bere madari sidape ka ya roko sengka kurma siji raya to matua iya taka bere Allah maka dia bawa Allah dina gagamon rina dina tatpui akbar iya sidape aku mesti raya maka kak pura dina aku sidape memang mana kata Allah itu bupak kau tahu takabir Allahu Akbar ya napa ya kau tahu takabir madu baru fatu tahu takabir ibu pana Allahu Akbar angkat tu taruh liman naku arona. Iya, ya ro biasa di ifegau Allahu Akbar. Aku posi taroh. Iya, kata tu tahu Allahu Akbar. Angkat tahu ya koloni mite mak du perupate mas sempajang aku ni Mekah. Allahu Akbar. No bawi li mana de nalak. Di sana nalak.
Ini hadiri sidang jamaah. Jadi engkau tu tahu pamulanna bawa natapuh Allah akbar desi natapuh hana. Iya, ya Roma kanjae Allahu akbar. Engkau natapuh sih hana napa lampe sih Allahu akbar. Itu ibu dan bapak ya roto takabire mak dubarufatoh. Angkat tu takabire purana sali Allahu akbar. Napa pijak ni limana? Angkat tu tahu tindri takabire Allah. Taruh ni iya kuyapa na musuh bate tata seding ko tindri ki taruh ni. Tapi aja mina makalaleng irita. Pak katong-katong to makalaleng irita. Si tembus iya limana takabire tindri sulato matana. Allah aja nawas iku nita bami apa angkat tahu dena sampaja jolo alena ya jolo nita takabir na saja ya takabir ni la ilaha illallah mak du baru patuh carana takabir itu Allahu akbar. Itu hadiri sidang jamaah. Jadi ia mana nahi angka mana dasarna hadiri sidang jamaah. Justru itulah bapak dan ibu narik koto mas sempajang harus ero memang pakasingi bateta mas sempajang, pakasingi bateta mas sempajang. Yang kedua hadiri sejamaah jangan terlalu cepat. Iya kata tu je tahu la ilaha illallah dan ku mas sempajang subhanallah. Iya subhanallah. Itulah hadir sejamaah pakasingi mui ya koto mas sempajang nasaba iya mitu melo nita mungala taala tu sempajang makasingi hadirin sejamaah. Wah kami mah tu tahu mas sempajang papadan sang itu tu mapito Allahu akbar sami Allahu liman la ilaha illallah. Iya dina sempajang loro mapa tarawih. Itu ini hadir sejamaah yang itu na pegok pelanro aleh na pegok lanro aleh napa ibu pak ya kutor rokok nang kutor rokok ya ro iya he yewe matulekeng aku utu mapa corona bita iya mapa corona bita napa nabita nasa panguluta Aisyah aku rokok persis rata boncin nasi bawa ye ulunna dena liwa iya dena liwa makre magi makre panguluta Aisyah ya rona bitta ko masampajangi ya koto malau we ku kacewe itare we kacewe na panno itaru ku lekena de na tak deh onro kanjana ratahana na bitta ya ro lekena si bawa uluna de na tak be batena hadiri saja mah nasaba kami tu tahu pak akoro jalan lembu hadiri sejama tiku karo mas sempajang ang kami tahu mas sempajang kurubitina makataning. Iya, nak mas sampai aku rokok papada pakai subreker. Iya, pokoknya aku rokok iya, tak bikatan lero. Papada pakai subreker. Makar karena itu nak perlu je iya tuh. Iya mihi. Apa mapa kuro dasar mana bita? Iya, napa ibu dan bapak, ibu. Ya ro guru ta Yunus Maratang, aku mas sempajangi. Aku furani rokok mapakwe ta sami Allahu liman hamidah na pendrek jadi nama pakwe dua yaitu kata tu tama sempajang ur rokok sami Allahu liman hamidah. Iya gangkana hadirin sidang jamaah napak guruangnya nabi tak risesena sampajang ibu pak aku furani rokok Allahu akbar sami Allahu liman hamidah palempu leket tak jolok palempu leket tak jolok magi naso nabi tak kesempatan ngigarek leke mata sabito aku tuh arengi kesempatan leke mata sabit pak kata tu tahu masa pajang Allahu akbar dek memang nama kasih rokok nah tahu Allahu akbar elo itatong lifatna ba sami Allahu liman dega yero dina ringi leke emak maka sana mata sebih kesempatan masa Allahu akbar sami Allahu liman tapi di pakna mina faripa ya apa menragarek nasa guru tak aku mafat di meto ilek tak lengi cerita
na deje na mapadilag ka na makurasa ram ito ito makutum ito di nulit po sa rewi mapadigal kata na sa deto mafale deta falam po na sang deto mihaulay tawaga sa iya nagkaman hataw masampajang deto na naman kasi ano na Allahu Akbar sami Allahu liman hamida rokok idanas romato ko ya kufura si suju Allahu Akbar Allahu Akbar Yene nasang nabita bu pak Yene nasang nabita tawe menau kuilalan na sampajang menau kuilalan na sampajang nenawi rokok gerakan-gerakan na iro sampajang itu bapak dan ibu jadi naro maka dewi alengi kesempatan iro agasan na risesene ro basano na iro kotoro suju nama pakuro angkat tu tahu linro na bawan na fasuju iya tanya linro je iya padahal harus suju manang iya inge demito na sading na saya koto masampaja bupak na dena suju inge pak kami mato tu tahu mana kata pak kasola songkok sinanam masih tak bonyok songkok nah pak yamit tomir songkok itu ibu dan bapak jadi ini napa iro koto suju ipakasing suju aja monia gasa-gasa ye pak kata tu tahu puah lonia seng makadaki ahli sujud mabolo yelin ronahi iya apa siaga ni guru taku sengkang hadiring irita deto ga mabolo linrona iya nang kaje tahu napi siatau masempajang maloto ni kuilin rona dia bisa makanan agai oke makanan apal itu nak gosok-gosok kan ngiro kafang iya jadi ibu dan bapak ternyata itu matu mancagitan rang atau mengetari surga ternyata apa magi ibu pak tanya ye aro makade mabolo kuhi angkat hura iruntu bu pak mabolo kuhi linrona he yaku tanangi makade bapak ahli sujud ya makade tidak masam pajaki nasade mapale na mabolo linrota nasa yero bawa cede etanya fano la ilaha illallah subhanallah wasan niha ahli sujud la ilaha illallah yero male bawa cede etanya fano subhanallah ini hadirin sidang jamaah jadi aku ni monro bapak dan ibu tapi dia tak bisa ngejek bu pak di magin apa kuro ya koto masam pajang silalona je pura mak bereseleng nak bele teji monro mak silalona pura mak bereseleng nak bele aku tasabbe mana kuma perberladan ni subhanallah sisa pa mak subhanallah tapaliman ni subhanallah 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 ka apa mi bawa nagana 20 subhanallah Iana tu kesina kanjak nabu koto pake bilang pilang dena beli itu bilang pilangnya dena beli nah kecil silalonu pura ma bersaleng subhanallah 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 la ilaha illallah nah ini ibu dan bapak jadi ibu bansane roko pura ni taka beri aga ya ro bacana Fatihah ewe ajak na tanuna ya kullatuni ghairil maghdubi alaihim waladdallin imange akadani amin sesudah amin baca nih alhamdulillah tapi lalengati tanah baca pak kata tu tahu makadana pu imang waladdallin amin nah baca nih al-fatihah lena jaka nak berdua jaka nastai aja nama sebulan deh ini dia falato kemana ha lo mani ya sabana lena bawa ma fala iki namu dia fala mato alhamdulillah rabbil alamin jakan abdu jakan sa la ilaha illallah wasan nah ini dia fala mato kemana tahu bahasa mana tuh ya ko matahiyai iya ko matahiyai tegen ya ro liman roti mas maroki gere matahiya masahada iya maroki
aja na waseng iya ko balik ko pada padamu kuratu ikut honor mundur apa koro walempu bawan nih apa mulai ketanggungi dosani Yesus walita apa pasti kami bawa tulinita magi na bengkolir aja na waseng mata yai matu asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna na ya fala matu waseng mulai ketanggungi dosane yewe sualimwe kiri kanamu ya ku salah bacana aja na mulai ada lelangatin atit tamani bawang la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Allahu akbar subhanallah mega tong aja tubuh tong apa kor mega tong tu tong apa kor iro aga tatonge apa iro nabita bupa furamato nabita navego iro ma kesana rangkai apa kor furamato si vija aja nabita masam pajang iya Yero nabita rangka apa kau dia nalada pak kata ngato tu je wasi dape ya pada pajak kafe se ajewe aku si Andre na yero kasito i kafe se ajena makala lelada na sedih nam putusi seng mana ka mana waseng apa na senola se tayro falawangi tega bale nola se takwi wedi iya madwalada wadi nolan anak katonga tu je itu tahu bupa masam pajam apa kor Dewi seng itu Dewi seng mana apa kor pura mana mata na bego nabita bupa tu iya nabita ero narma kada pura mata rangka cede nabita pura mata na si vija aja na nabita aro femeng agan nabi nabita ero agan na safakian na nabita pura matandre ro pakian na nabita itanai guru take Haji Muhammad Nur almarhum agai bodangi makade pung tonga garo nabita matandre pakian aku masam pajang makade guru take Haji Muhammad Nur cocok nih matandre pakian na nabita nasabak manini risese na najisi manini risese na najisi nabita marajaan nini ya ini tapi de kamato sahabat na nabita pasarin reko agana sana deto nita nabita deto namparang berarti boleh juga nang kato-kato je to sabana lain pun ranaka agana po ako nita latu ku kecil-kecil pakai na sa ranaka ya ro tahu aga sa iko ka panitia na ranaka la ilaha illallah kami mah tutong apa kor Bapak iya dari segi apa Bapak to sujud kato tu tahu iya Pak natokong aku mak beres lengi tahu tanah suju iya nabita furamato nabita magati suju anu magati tokong furamato metta nabita suju yarwatu nametta nabita suju iwawancarai nabita esurona fungla ta'ala magiro onang nametta lade ki suju metta suju nabita nasaba angke apuna aku lakena menre jajina sajelasku toko kak buangi mapadiro poko mapati iya tapi katonang kana magati nabita ya ko otun na magati nabita nasaba magi na paratikan ngimondri nabita ang kasi di sahaba pura masempajang na afalakna nagasana afalakna natuangan metta ya rumah pasempajang angka anak-anak terimondri terirona nama sesek apa metta masempajang malampe afalakna watuna napa aja mas sempaja taweng ya rona ro makna ya rona nak tering lokam aku tanah ko nabita esurona fungla ta'ala wadi garo usalai matu ya ro bansana sempaja mapakuro itana maka dia maga memang nasa masih say anakku teri anakku nadin pernah na rokok ya ro imangi yolo maka dia nabita niga ya ro imang olir kamero yoli ko nabita hei ya ko mapas sempajak ko aja na afalakmu muala padomang itay tawe mondri kong kana masih sakutu rokok no aja no agar kurang matumit tanabi tanapat toko jadi ibu nan mapa de kaga napala lo mana muana bita
Iya, cuma ya ron nak makre iya solangi kiri-kiri nak bacana tawe aja tapi kok ya roh. Asal mage mulai gatanggungi dosana iya hadir sejamaah. Ayeuna ron hadir sejamaah sempajan na tarime na bitta ritujun na iyewe ipego harus na pego palandro aleh hadiri sidang jamaah. Ya naro na pego landro aleh ya naro taton rokok suju tudam. Tapi sekarang Bu Pak karena mega na alirang makekwangi sudah ada di Makassar itu didapat hadirin sidang jamaah orang salat itu tidak rukuk tidak sujud. Dia na rokok, dia na sujud, engkau na runtuh tapi pandang. Magi alasannya kapung Allah Taala matona sama kada akimis sholat. Akimis sholat. Watatongi sampajangi dia na kada punglatana serokok ko sujud kok. Katongat tutang. Agar hadirin saja. Sudah ada didapat di Makassar itu. Iya. Tato bawang Allahu Akbar. Dia na rokok, dia na sujud. Nasabak fungla talau masa kada akimi salat tato ko masa pajang de nak fungla tala rokok ko sujud ko kade utong ye esa kade u kado dulu la ilaha illallah. Inilah hadirin sidang jamaah. Jadi bapak dan ibu ayana rumah kadewe nasang ibu camak dendre apa ibu sekjang aja temuda terprovokasi hadirin sidang jamaah. Nasabah iya rona ya tona rutuju ya mage pura tak guru ko guru tak ya naton tapi kau aja na talese nasabah mage iga bi melo yondre mak guru kuku sengkang iya na guru tan aja na boleh hadirin sidangnya mah jadi iyan mulai se na boleh kutu salah-salah itu nasabah apa karena basane romator engi erosena sampajanga agar rokok agawe hadirin sidang jamaah. Jadi inilah yang pertama salat yang diterima oleh Rasulullah SAW adalah napego landro ale patong rokok sujud tudang itu hadirin sidang jamaah. Jadi ya naro risisene yewe nasa nabita matengangi mas sempajang nenau risisena sempajang nenau wirokon akasana garakan na sempajang nasabak de nama kasing ibu dan bapak angka nabita tamak masiji pura ni mas sempajan nabita akoro mondri pura ni mas sempajan nabita angka burane se ditama mataru mas sempajang waktu na mataru mas sempajang mapakuro carana mas sempajang Allahu Akbar sami Allah pemeng suju imak kotero de nama kasing itidalna agak tumak nina de nama kasing purana mak berselang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum maka nabi tahe ulangi sampai jamu tato ko memang sepajang de pana cocok sampai jam tato sih Allahu Akbar rokoi Allahu Akbar sami Allahu liman hamidah suju imak pakoto purasi mak berselang assalamualaikum maka nabi tahe tato ko memang de pana cocok sampai jam tato sih Allahu Akbar sami Allahu liman hamidah urasi sujud mapak sirro ikatelu urasi ma bersalah assalamualaikum kan nabi tahe tato ko memang dena cocok sampai jam ganna mani eka apa iya pura ni mak bersalah assalamualaikum maka dasi nabi tak tato ko memang masa pajang devaga ka cocok na sampai jamu aga na foyro orwanero suruh na Allah Taala mapaku mirupat disengekku ipak guru ni ko nabi tak itulah hadirin sidang jamaah. Jadi ibu dan bapak ritujunna sempajange ina rumah kadewe risesene ye harus makasipa risesene ro engke puria guru ipigoi itu bapak dan ibu. Inilah yang pertama. Yang kedua na tarima nabita napuada palila. Yaro yasange napuada lila mak baca fatawe. Aga na baca alhamdulillahirabbil alamin gangkanna surah pendek Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Arrahmanirrahim Maliki yaumiddin gangkanna hadis gairul maghdubi alaihim waladdallin iroh ma baca fatawe jadi kong kata masam pajang tetong rokok sujud tudang tapi dia nak baca detona sempaja itu dia nak sepajang maka dia bagi itu bawang ya nih ibu patong harus na baca batawe surah pendek
Iya, tapi iya surah-surewe usahakan ni to makafala, usahakan makafala ki apa angka kejajian agero dua bawan nafala, aga bawan nafala surah pendek mondrina alhamdulillah kul a'udzu bawa birabbil falaki si bawa kul a'udzu birabbin nas ya robawan nafala ya tutu robawan nafala etana nama sempaja ya tutu robawan nafala. Jadi agak ibodangi, magi je ia tuturo bawa tala, maka dia tomiro apalah kasih. Cocok nih, ya ku ya mitu ya natu, yang penting pegok nih bawa sampajang. Jadi miro tafakin, saya miro, pura maka masih sasisen, maka kak magai to masih sah, naseng tama kak masih je, wasani naseng pura nih batawe, tama kak masih je, deva balik na pura batawe. Na alalena baburane tamani gorani maja mondri makundre jama makundre burane bani tu tahu alena na bang tahu sekedar nafala bangi urani masa pajasuna mangaribewe tigili na makuna deje kaburane laleku bawang timakana nih jamaah ero jamaah makundre burane kama nih lo nih lah bawa tuwe mangeribe tapaya naron apa bala nasan ni gani imang nasa idi lah apa idi mi burane timakana meto nih mati nih sisan na purani takabir Allahu akbar nalani alhamdulillahi rabbil alamin gat latu ghairil maghdubi alaihim waladdallin ma bismillah nih bismillahirrahmanirrahim kul a'udzu birabbin nas malikin nas sebenarnya kul a'udzu birabbil falaki jolo mondri bi baca pura pi kul a'udzu birabbin nas nalatuni minal jinnati wan nas ti rokok nih mama mati nih sebenarnya yang kedua biro mana ke pertama nalai jadi rokok nih timang kada minto tanya na subhana rabbil alazim tina baca timang kada mama mati nih jadi huran ya roh sami Allahu liman hamidah mama mati nih rokok isuju ya roh suju eka pertama atsono manuna to suju facapuram mani ya roh waktu neraka pertama nadena natokong iya mitalada ni suju tika ni jamaah mondri denule perengi magi je na mitalada imangi na depi je na tokongi iya awe nala de cengka pintu tatimpa koro inaro cece ni na lupa aku mani mondrin na masiji egora makade jamaah watujo le mo kulo kesalama pak kan namanya ya pasalama alaikum la ilaha illallah agan aku mapakir rebuto kode gaga ya fala itani kani mondro pengalaman padahal desa na marigaga aku ya roh lema kade kula auzu birabbin nas taala pertama desa na marigaga agar aka sujasana rekang kedua nama tu ya siro kula auzu birabbin nas dan marigaga cuma heram itu jamaah maka dah ya siro itu hadirin sidang jamaah. Jadi inilah bapak dan ibu angka tu biasa cerita na watini cerita na watini iya na kejadiannya ya ro imang ro mapulotoni masempajang mamcaji imang asal mengeribi watini nala pak irwana pala iya asal masa pajang mengeribi watini nala irbawan nafala angkana nak muda koro megau dena na kesana dena sempajang neng kalingana makada wala doling imange celek bami koro jandelewe pintu nama siji kada watini sih tapagili ero imange makada belum tentu la ilaha illallah degaga salamana nima apa sapajana tahu inilah kejadian hadiri sidang jemaah iya tuh yang kedua tanya tuh cerita ya tuh agak tuh masempajangi malai kuliah ayuhal kafirun tanya cerita itu iya ya roh
malay kuliah ayuhal kafirun yero naro telumi bawang masempaja burane yolo yero na pure bang lato capu manan ni isinna ya naro bang ilmakatan ni kumi marai tendre tetong loni matu mancaji imang yero naro sedi anak dena balega tapi temek baca Quran nah sedi jamaah haji baru napi si minggung kana hole Mekah nati tama masjid sedi to lato degaga isinna na aga na boyro lato haji iko na imang iko na makrero naro haji baru nasa haji bawa mayai desa gawapu yaro haji yaro nanaina sorong ya nanaina sorong nasa iko na lioloh nasang iya liolo tamma baca kuraku tapi devo di kamanca jima devo balega jadi yaro nanae masih di yaro aji baru sorongi tomato ewe liolo iya na tuna liolo tomato ewe kasih aga nala kuliah ayuhal kafirun iya na tuna tuli malentu dena letu wala ana abidu ma batung wala antung abidu ma batung wala ana abidu ma batung wala antung abidu ma batung iya ronana nafala nasabat tamak baca Qur'ana timakar ni ronana lakum maka lato lakum dinukum wala dolin desa gaya kedua maka mitawe silalona. Nah inilah hadirin sidang jamaah ibu dan bapak ibu wadingi mancaji motivasi riseseta angke sikola yolo ta yolo asana yolo na masjid ta madrasah fatame anata ko sikola madrasah we insyaallah nasabah hadirin sidang jamaah iya kafala sikola matoko sengkang cabanna asadia kurolompo anak-anak kelas 1 itu 5 surah walorang guruna wali kelasna tolina baca so mapamula alhamdulillah letu kuro 5 surah aga uhodangi iyana bawan di tatasan setiap hari itu maga manaha kodena pala iya tu ananae kelas di 5 surah nasitong masikola kwewe menre matu kelas 2 lesi makutoro kelas 2 letu kelas 6 hadirin sidang jamaah kelas 4 itu al-fatihah sampai atin pokoknya nafalak mati nih maka kuang hadiri sidang jamaah jadi itu nana ibadah biasa jadi ke sekolah yolo ta yo aksana si yolo masjid tak fatamala lo ya nak takutu bapak dan ibu agan aku mapa kwewe lele mi bawa si sorong apa de nagaga hadirin sidang jamaah de nagaco kajai se de masjid ko de gaga imamatan tunah de gaga co kajai iya dena gaga coka jai ko kamasiji na dega imamatan tuna ya tona ko ka imanna ko ka imamatan tuna para kaini yaitu imange pakasingi ni servisna pakasingi wigajinna nasaba mageng dega galo mancaji ima bu pak dega galo mancaji ima coba gere tafa balle boka ko dina pakor makare mageng ya ko mate imange coba gere engka galo mancaji imang mapulo tau biasa matotong itu matena imangi de paga selewi diga melo tadi ku kafala desa mate deva nasi aga tau megalo tamu mancaji kafala desa tapi coba gere ku iman desa diga galo aja na hadiri saja mah tanya kampung tau cerita kampung ku mato akoro kampunge alena miti macwe mak barasanji alena ti macam apa rasanya aku ro imange ya ro ni sama tole na fungaji ya ro i kesana Baharuddin Sagena ya na ro mancaji imang mate ya na ro ya sengi budi imang ya na ro ti mace kasi mak barasanji koro mate dega gawat di mancaji mak de kalau seleng alena ipasa selewi ikona budi selewi roh iko na sele na sadeje ga baca aku na sade iko tosi tuli macwe yati macwe ko mancaji anu koro wattunna mancaji imang hadirin sidang jamaah seddi kilo bolana hole ku masjid sapeda minapake la ilaha illallah sapeda napake angkana perintahna kepala desa we aga na hodangi makare make kuange idi pasinga lampu we
elawi ta si ₹10 si di bola si saki masih nggak lampu nang katelur ratu bola koro jadi telur ratu sebuh si ulang ganda pimatu upan na ganda nasa itu yang lingan ni motor imange na pakai timpa masiji na sabak si di kilo bola na boleh aku masiji angka mana to koro BRI ayah se BRI burane reke na Indonesia iya burane reke na Indonesia ya rawat tiro siat tahun ni toli 20 mi bawa seguna wajah lampuna siat tahun makututuro 20 mi seguna wajah lampuna magi nang kaya ro ulengin apa mula 20 se disebuh maka dewi ya ro naruh isinga nata 20 mi sebuh siat tahun ni ro tuli 20 mi sebuh wajah lampuku magi nang ke 20 ni se disebuh na sedep parentana kepala DCW neloi halala na kuidi tas sisa rupiah suleng untuk ipak depungan kasih ya ron apa ya linga motor imange aga na pon na BRI nasa wah kasih paku mapak itu naseng idi melingangi motor imange namu ya nasa lo teman caji mak mapak itu aja nasa delo dena jaji ya ladi na sisa rupiah dena jaji sisa rupiah lo matampu benena memana benena lo ni mapendre tojang iya joka dupai wipu imang tapi nisa pu imang fa ibudangi ko fasing alampu ya no dendren onan naseng de ci senamelo mak berangi di sisa guna rupiah pu imang cai nasa taro matoi kama tu matu pamale nah iya sisa na joka dupai pu imang udupai ki baja mak berasanji ku boleh nasang ya garo bola ta mabelai maka dia kada dapat dampak ide ka bola kesini na jampungok itu nana mak kada ku imang ta dampeng ka pak nah pura de ujok ka bola ta mak barasanji aku tanya motor rialeku lah lomofo baca nih barasanjimu suruh nih di sisa bumu baca barasanjimu dia gagak dia na joka loi macai ka bala desa newa dia nak baca dia bacaan bersanjin marako dia bacaan lomofo dia bacaan di saja mah na iyo na mancaji imang ikasi mancaji imasi magasi nang kami kasi tau mati tau liasa siya lenang puno ito ndak na tau nasiro napisiulan nasa mancaji imang na nasa mega na tau mati ndak na nasang kamana hatau apa koro pura ni sisa koro mendre kasih cemme tomate ya demper sandalanan no salo ya demper sandalanan no salo aga na kumapak alena ga fungala taala na sahada pe maki bu pak asada pe maki kumapak koro nasa na deva je kan na nasa siulenge mancaji mana na mega na tomate alena gampu no tawe sahada pe maki masolang ni sahada la ilaha illallah. Jadi ini hadirin sidang jamaah aku ni mondre risese na risengi aga sana jadi ibu dan bapak yaitu wijawijata bu pak nah generasita saya itu salut memang orang Belawah betul-betul itu orang Belawah hadirin sidang jamaah nasaro ibu secam dendre 60 na masih 60 na 2 masjid subhanallah nah majelis talina la ilaha illallah aktif semua iya jadi ibu dan bapak barsana anak-anak tak usoting bu pak usoting saya juga mau ambil contoh nasi kalau saya Isra Miraj di sekolah itu pak tiap tahun juga saya Isra Miraj di situ loka pitangin anak makadeh kehe motivasi mapa mula kalau sidi yalah nita manang nito matuanna supaya berger to matuanna pertama anak-anak ku sekolah agama ibu aero ku sekolah agama itu pertama nata den ta suruangi sampajana cek di mitu bawang apa na ajak tosi nata ta suruh mas sampajan apa ini deta sampajan iya apa kami meto anak koro bupa terlambat jo ke sekolah enak magi terlambat upacara maka deka magi terlambat maka dena terduki mak tepung maka deka mata de meto nasa paja subuh naseng depung bapak tak nasa detopung lah ilah tu syukur rumah aku ni sekolah agama pertama anak na nade nasa sampajan ngambo indo
La ilaha illallah. Hadirin sidang jamaah, kami matuan anak mapakoro. Napa anak-anak ibu pak mak du baru pamit tuan anak mak du baru pang. Ya naro napa guru tarasi almarhum afala aku rangi ibu aku loki pamace wijata insyaallah alaki uwe ku jumai matengangi makatok batawe apa ada tajok katui di majuma idi makun reye ala ni uwe aku botolo aku ewe napa tajapi anak tak kumatengangi makatok batawe ya rota baca bismillahirrahmanirrahim qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Itu si Jori ibu pak. Insyaallah ada beberapa anak di Sengkang itu bahkan di kampung keluarga saya megalada anak-anak ufakro pamasin humula ta'ala na karena ya masih tahu ni humula ta'ala mata peto itu matuan na mau maga betana insyaallah paja beta napa maca ya to si kufa bura beta katu capakna surah Ali Imran ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihu. Ya na tu tabacang anak tak ku batai sapungi do cilin na kanang kubur ta sapung talapo jolo ta sapung si kiri ku ta sapung kiri talapo taro miteta jolo kurang apa korong sapu si bubunna bupa iya aku loki pasikore ro du uwai wadi mato ya ayyuhallazina amanu sabiru jolo napa pacapur matu qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Guru ta afala akorange guru ta ke Haji Rasi almarhum pak guru ka itu makade untuk kloki pamacan anak paemang aku betan anak ya narona capak na surah Ali Imran angkato biasa makunre makade ku bapak na beta japi ngatoy bapak na tegi mondor ku kofinna iya tagaru kofinna ya rota baca kata burane na semaga ni ku makna beta maka kasih japi-japi nih itu hadiri sidang jamaah jadi kami matuan anak ibu iya nahi angka si dito asana to malle binengang aji wali-wali sede ji makun reng sede ji burane ipatiwirangi guru tak farid wajidi pimpinan na mangkoso aga na fau na tiwirang anak na nak yehe tudana kiyolo na guru tak farid wajidi pimpinan na mangkoso aga na fau fuang ngaji kekesi anakku burane panca ji tau ngekak cakit guru tak tasin pura mega manca ji seta ye 6 tahun aja nasang aja tak kada huang ngaji ya sifatna pada bawah satu jangan maka de guru tak jolo-jolo pale lokat tanaiki dua kitu malebine maga mema je waktu na melo tebu maka de benena abu gah huang ngaji bapakna namali bawang maka de laki na cocok nih iya maling tapi iko di mumainya maka de guru tak cocok nih ambok maling indok dan namanya anak jangan tongang denak je jadi ini hadiri sidang jamaah sekolah tayolo pada lona pondasinna agama ta ritujunna madrasah hadiri sidang jamaah tapi cek di bawah bu pak nah aja ina fatame anak tak masih sekolah agama nareko betai pak mega tu tahu na jallo lampe anak na iko lokoi pas sekolah agama betala dak ko agar betawi na polo pas sekolah agama madrasah memang di guru iya papa ada korosengkang hadiri sidang jamaah iya aga na wau pak ustaz loka makutana iya pak aga lo takutanang nasang sekolah aga je yewe maka dekat sekolah agama asadiyah asawani mak guru agama nana maka ye asawani mak guru agama nana na sama pale na pakoro maka da magai na sakoro anakku we kafe itu ni walinga sandal aja fang tika mennawi na sandal na mana pakoro na sekolah agama kakapa aja tahirang mega anak pangameman ini patama kue pangameman ini patama ku masih sekolah letu kue witulina tambai bila sana la ilaha illallah kami waktu nana apa karo hadiri sidangnya mah ya tahu naro apa karo jadi kami masa tahu tamu anak-anak SD masa pisang ciceng ya tahu ma pada kunrai asana masa pisang makunrai masa pisang ciceng
Jadi pertama anak ku sengkang tamak iku ro sekolah SD sa sekolah anak-anak. Jadi pertama anak ku sengkang, jadi pertama iku sempe kampung na runtuh maniku pasae mak balancah aga na orang sapi seng manang kawaseng mak balancah lak deki meliki sandala Jepang hanger pantai-panteng si bawas pasero katotu megala de telih na saja tak ada sapi seng anakku kasih noreta ufatama iku sengkang masih kolagama wading amani papada anak natawe makasih ngagamana tapanak katan ni mani hatimun na nasan dongo musapi seng makanya mah kita sekama dongo nasa hei dongo musapi seng manang kamu pertama nak mu mapasantren na deto na betah bina kalau pertama mapasantren mu pandasane maki di guru ewe kasih kabelator sola mu pertama ngeki idi pa bengkele nama dari Tony ke bengkel isi kak bersih tak mu tu 5 pakur la ilaha illallah justru bapak dan ibu wakuya tawi ku belawa tapi salah apa kerubu pak nah sampajange risese na yewe pakasing ibu nah pakasing anak-anak tak suruangi mas sampajan nari ko narabi ni 7 taong kuganna ni 10 taong barasakan ni tapi aja ta barasa anak tak napa idi deta sampajang apa upudang ni anak 7 taong itu na umur ta ni suruh ki mas sampajang tapi guganna ni 10 taong ibarasakan ni gabu barasa ki ko dito mas sampajang maka deka emak ta si bapak ta maka deku bapak ta pun si bamak ta dina sampajan ni gato si barasa karena ini anak barasa itu tambah ingat ki jadi itulah hadirin sidang jamaah risesena wija-wijata bu pak kanihe iritan ibu pak nah nanak deega aga sekolah agamana angka tu biasa terjadi aku angka tamaku HP ku wita angka terjadi ku bone nagere emak nah la haula wala quwata illa billah nagere mana akan aku mapaku menurut berita na koro melowi di ko mana loi melihat sabu-sabu na deni reko mana nagere mana la haula wala quwata illa billah. Ada pernah juga saya baca di surat kabar di Departemen Agama umur 23 tahun bu pak eka apa naga salai indok rejajan la haula wala quwata illa billah ya ko boleh ni menung lesu ni na lenni bangku lampe makna na patadangi lona na panasio mana lima na makna kurus bange ajena nasio napa na jama-jama makna la haula wala quwata illa billah aga na kumapaku ibu pa aga pasabareng dega ga sekolah agamana makurang agamana maka de guruta aku sekolah agamamu mundur pertama nakmu insyaallah angka 1 kilometer na 1 kilometer na pasti hadiri saja jamaah jadi nerima ko naro pakasingilalo sampajan na anak tak coba gare mite bu ma makakuangi pa waktu na pura corona di kita gare waktu na pura corona anak-anak makakuangi luar biasa sifatnya sifungan na pura corona luar biasa apalagi ya kuyaro terjadi hadirin tapi tanah muru dia terjadi om pakor maka magi angka tu kuwe biasa maka semua sekolah sekolah negeri atau sekolah SD mau dihilangkan bukan sekolah SD sampai SMA mau dihilangkan pendidikan agama hadiri sidang jamaah apa saja di situ berakhlak fiku cara lo berakhlak nana iku de gaga mana ita toni gare maka kuang ibu riolo maguru ki PMP apa itu PMP pendidikan moral Pancasila ya maka kuangi kewarganegaraan mani bawang tandeni moral na anak-anak maka kuang subhanallah deni gaga nasangnya tawe tak coba gare bahasa Inggrisnya maka kuangi pada itambe jannah agama ewe pada ikurangi karena kada guru tak kayak Jimu Yusuf almarhum 2 jam itu mak guru agama nak tak ri SD 2 jam diantara dalam 1 minggu hadirin sidak jam 2 jam diantara 1 minggu nako siaga sana pada misa saku agama jadi nade mito nasang tawe niat doang peliwi betul na pendidikan agama anak tak meresak gitu bupa insyaallah nako makasimi pendidikan agama anak tak deta sila de patujui aku sengkang hadiri sidang jamaah pamasenu Allah taala aku ro SMP si bawa sanawiyah mak dambang
nakalai agak senang nakala ni SMP nakurangi murid nala murid nah bahkan angka anak-anak koro sudah ter anu metoni ro atin nalokaku MTS makanya magi purani yalingang agak senang bahkan yareng agak kugurun na SMP na falesu loka joka nasa kusanawiyah agar roh hadir saja jadi salah makasih ini bawang anak tak jadi ini bapak dan ibu yana tu maka dewe yana rona sampajan natarime nabita nomor sedi na pego palan ro ale taton rokok sujud tudang nariko masempajangi napa yang kedua napuada palila mak baca patawe hadiri sidang jama jadi kong kata masempajang taton rokok sujud nadena nak baca dena sempaja itu ya tokong ke mak baca bawang masempajang nasalena dena taton rokok di tanah malasa di tanah sempajang yang terakhir yang dari itu nasa nabita asana natarima nabita sempajangi nama toka paati iya nama tokangi ati hadiri sidang jamaah iya betul nama ringarap tahu ya kong katau mas sempajang taton rokok sujud tudang napa mak baca suratul fatihah surah pendek tapi dena ringarang dena sempaja itu olahraga mi hadiri sidang jamaah jadi ya nona ya ro arengarangang ibu pak risesena pung la taala bu mak rupa tuh angkat aja biasa kuburan nih ustaz magi ya ko takak berek kana sa nang pura ka takak berek nasa tapawan lupe mana nir Allahu akbar we ngarani itiku we ngarani manuku we ngarani manilaku we ngarani safiku maka ka hey deto na marigaga na pagurangi panguluta Imam Al-Ghazali ibu ya kuburan ni takak berek Allahu akbar baca ni alhamdulillahirabbil alamin ya romatu ku lesei pak purata takabere lesena ya romatu fatujui aku tabaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in fatuju kutu apa magi kami masjid tahu watunna dena sampajang sifatu rupusa sapa gonci lamarina mas sampajang manini ngarangi iya Allahu akbar awe kafale kula pilih Pak Utaro itu hadirin sidang jamaah kami maton tu tama pakaro tapi dia agak kue pemirate wajo dia agak kue itu kamu tahu gak kue temonro itu ibu tahu kami maton tama pakaro tapi aku murero nasang pengluta Imam Al-Ghazali ya ro kota baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in iya patuju jolo korong ya ko bale maga sana lese si matu korong ya siro matu ko to beres asana to matahiyat asyhadu alla ilaha illallah patuju sih wa asyhadu anna muhammadar rasul kulese si korong ya siro matu ko to hura nama berselang assalamualaikum warahmatullah sapu kai sapuru turufaiwing astagfirullahalazim toba atamu puang dega gamalilu puang malilu mana atamu idi bawa temalilu puang toba ya tamu puang mapaketu ada sekali sapuru ye rupaya we mapakoroh toba atamu puang tapi ibu dan bapak siaga-siaga tu je idi siaga-siaga tu idi to apa sahabat Abu Bakar As-Siddiq Umar bin Khattab Utsman bin Affan Ali bin Abi Talib kanengkana nak depungan Nabi taklime si sahabat ye Khulafaur Rasyidin iya makre Nabi tak sahabatku apa ko maka kuangnya ni gamulai masempajam maringarang 100% pungala ta'ala ke jubaku alami warekok wah marenu mana nih mario mana nih sahabat muka meji ku jubana surono pungala ta'ala yalah ibaki jadi makanya Nabi tak kira-kira mulai muah masempaja 100% tapi jadi welau asempaja komatu lokamon rukusat deta tapi kolesei papesoi ajung baterui ajung baleka maka deh sahabat ya suruh Allah Ta'ala ni ke jalo pangluta Umar bin Khattab masa pajang Allahu Akbar maringara 100% waktu nata kabir devan alatu al-Fatihah napapesau maka Nabi tak mago Abu Bakar Umar nasang lese suruh Allah Ta'ala nama kadaki aja tabaleka napapesau iya sih Abu Bakar As-Siddiq Abu Bakar Allahu Akbar letu suratul Fatihah
napi lo baca surat pendek tapi lesei napa pesau magi nasa lesei surun Allah Ta'ala maka Usman iya pa Utsman bin Affan Allahu Akbar letu suratul Fatihah surah pendek letu main tapi lesei maka dari lesei surun Allah Ta'ala kadai apa pesau itu gak balik kuma paket tuh kadai pangulut ta'ali iya pa wah tato ni pangulut ta'ali Allahu Akbar na baca suratul Fatihah lengkap wala do lima ringarat Allah Ta'ala baca suratul pendek lengkap maringarat sisinu Allah Ta'ala magi wattuna matahiyah purani ba na baca innaka hamidum majid lo ni mas beresalang tapaka kuatin nama kada iya nama alai lese man tapatan lima lampu na ba jallo na nagili ko na bita itu Allah Ta'ala lese maka na bita dito gagamul malah hadiah kumapak gitu agar rubuk to siaga to ini sahabat apa la ilaha digaga cuma mi rubaw makade ulo sinonno benrange lo sinonno solongangi fatu jusi yemi kulonno solongang muturusi talem nih itu hadiri sidanya jadi bapak dan ibu iya neheng risesena sempajan natarime nabita 5 tuh hadir sajamaah 5 rokonang tapi 5 to 2 tema sarang 3 tema leseng betuana irona do di pasarang atawi si bapuange yang kedua yang ketiga yang itu sempajangin natarime nabita navego palandroale tatong rokok sujuk tudang yang ketiga yang keempat itu aksana yang ketiga na puada falila hadiri sidanya mah na puada falila ya nak makrima baca surah-surah tawe ya kongka to masampaja nada baca surah de itu na sampaja itu ya regam yang terakhir adalah meringerang risisin Allah Ta'ala jadi kongka tahu masampaja na sengalena tudami de na tato de na rokok maringarami bawang dena sempaja garek nasa gurute itu magai masih kiri mi bawang jadi ini ibu dan bapak weloridi jadi lakankanlah kakinya ke masjid nasabak magi bu pak angka tumatu nang kade tolai magasana makai ya jeta lo ke masjid dari makwana naro sempaja berjamaah lebih afdali daripada sempajang calale hadis saja jadi ibu dan bapak nareko paling terakhir di aku loki namu si pak duami ku bolewe tapi ia makan jae lo kaki masjid makanya magi aku ku masjid mas sempajaki langsung natarima pungala Ta'ala sampajata langsung natarima pungala Ta'ala sampajata makanya magi guru tak kayak Muhammad Hasan almarhum irwatero na bicara ku si di masjid makanya mas sempajang si di masjid tapi mapamula imangin na farisa malikae degaga sa sampajana letu baris terakhir mondri makunraye degaga sa sampajana malahuru ku pungala Ta'ala surono pungala Ta'ala angka ku masjid nak kuro uhadiri iye usabiwi mapamula imange letu terakhir barisana dega agas sampajana maka de malaikat emaga ni fuak mapakoro itarima ga sampajana mapakoro maka de Allah Ta'ala tarima bawan ni sahabatku na karena asik dingenna nah karena asik dingenna jadi itu kesini bu pak nariko kuki masjid mas sampajang langsung na tarima pengulatan ya aku balik mandraku kuki boleh mak berjama taruh nih aku nih boleh mak berjama si bawa bapak na ini bapak na usahakan nih ko ma berjama ki ko boleh ikut subuh aja na malampe talah ajak kamu kasih ma pari ini makna masih ke memang nih loteme na safa ceka bapak na na lalu si waduha nanti ko ni makar ni lakena faam dia tiyo ti makar ni faamal ya tiyo fala takahar asal makar to si lena fa agati ko iku carana tinagoyan ni foncin na lolada ni teme aja sana wasa tace ko mapakir basan masa nama palawewi cere monit lalu si hanafake desa gaga yero na doan rakang maka sisa nero si rakang de naga ama pribadi ni bawang desa ga yero doan rakang Allahu akbar Allahu inilah bapak dan ibu pakasing sampajata supaya natarima pungala Ta'ala sampajata insyaallah da kuma sampajamuki aja nata batang
insyaallah fakutana na mungkar nakira engka mana ngikuilal na sampajange marrabuka man nabiuka man imanuka aro kamana ku sampajang hadir saja jadi pakasingin di bahasa pajata bere jamata insyaallah nama seki pula taala katimpaka kilalang mutamari surga. Bapak dan Ibu, mari kita baca doa. Mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita laksanakan pada malam hari ini bernilai ibadah di sisi Allah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah lana abwaabal khair wa abwaabal barakah wa abwaaban ni'mah wa abwaabal rizki wa abwaabal quwwati wa abwaabas sihhati wa abwaabas salamati wa abwaabal jannah. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa azabil akhirah wasrif anna bi hurmatikal qur'anil azim wa nabiyikal karim syarrud dunya wa azabil akhirah ghafarallahu lana wa lakum bi rahmatika ya arhamar rahimin amin amin ya rabbal alamin. Puang tanah fodo bosi sempajang na lempek berejama nama lima na dosa na tawe akwe kamponge desa Lautang. Puang tanah fodo bosi sikola na lempek pak disengeng nama camanang sinina anak kamponge aku Lautang. Puang tanah fodo bosi dui nenia lempek kesi nenia lempek semeng na tefu magati masjid ta amin amin ya rabbal alamin. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.